Ahee, namukena kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yo, of course, I'm like Gagash. And then, of course, emakumu eta tlhetela ka timhaka ta Dr. Malaki, Dr. Malaki, yeah. So hi ti 18 ta June ku na this live video, of course, leyi Gagash a nga fika a yi endla na swi nga ni hlamarisa ku kasi na swi nyimpi ya xitandi ya ha ri on na yeah. So loko hi fika hi pfula ni vhete ni twa this track leyi a nga ngheni hi yona laha ni vhete ni ku na relate ka this track because track leyi hi yin'wana tracks ta mina ni hamba ni yi favor swinene because tanihileswi ni nga tshama ni vula ka tin'wana ta ti-videos ta mina ku a ni favor ngu house and then na ha ku tsundzuxiwa yona a ku ri last week hi wun'wana munghana wa mina a ni tsundzuxa ku a yi hlaya ta track leyi a wu yi rhandza njhani so na loko u fika hi cheka mi ta kuma ku na ku yi like ma yi vona hi leyi la that track ya nguwe hi leyi la as you can see then ni vhete ni tsundzuka na leya we baba ni vhete ni ti like ti ri timbirhi as you can see because a na ha ku tsundzuxiwa yona so ni vhete ni ku okay a swa ku na hina Gagashi munhu la a nga favor house kusukela khale because ku va munhu a tsundzuka track yo fana na nguwe it means filiwe i ri munhu loyi nga wa house straight ma yi kuma na mhaka leyi because ya khale nyana a na ha swi tivi a ku ri ya rini ya ri yeah, it's 2015 as you can see a ku ri ya 2015 yeah. So loko live video of course ya Gagashi ya haya no fika ni hlamala fika mention at this point un'wanyani laha tolonyana a ku ni fanele ni huma xitandi ni vona comment yin'wana a ni munhu loyi ni nga n'wi tolovela ku ni influencer nyana ndzi hikwala ka gasi a ku ni fanele ni huma xitandi i ni susa ka hina i na le ka vomu i la ku ta ni susa ka mhani i na vamhana yena ba yena tintsongo ta yena na hahani wa yena ivi yena a la ku ta ni separate na maxaka ya mina na vatswari va mina na family ya mina a ni separate hi ku ye i na matimba ya ku mina ni fanele ni huma xitandi futa mi swi chavixini la ku sala mi loya mhani laha mi fambile vatswari mina ta ni susa laha xipidipidi mi lo dlayi mi jeyini. So as you remember Gagashi i busy loko akeni sweswi it's public knowledge a swi tiva loko akeni so swi tikomba somehow because i ku tlhela ku khomenta na un'wana ka the same video of course a ka kombisa Gagashi feka roro so mhaka leyo rhurha leyi complicated leyi lawa khomenta ka yona it's very complicated. It depends on many factors loko ri mi tele i kuma ku leyi la tshamaka ka n'wina mi tele xin'wana a nga swi vula na hi Gagashi loko se i fike i vuya fike ku muvha wa van'wana vanhu so it means it's time to reconsider ku i fike muvha ma vona mhaka leyi hambi ri last born ku swi vona ku se ka tikanyana loko se i fike i vuye hi le joni it means swa ku fike muvha mi fike kuma yin'wana ndhawu so yi complicated in that way yo kun'wana ka some cases mi kuma ku swi nga bohi ku munhu a muvha loko ri i kuma ku hambi ku nga ri tiyindlu to tala mi kuma ku mara a ka ha na van'wana vanhu swi nga ri necessary ku munhu a va jahisiwa ku muvha hi kona mhaka leyi yeah of course Gagashi tlha continue a fika vula leswiwa a ku sukeki i nge suki mutini wa ni suka hi mpelampela ni suka ni ya mirhangeni ko kala gezi ni sukela Wi-Fi ni sukela giza ni sukela ku na wena i nge swi twisisi ku kwala suka ko kuma ku na ka fana na kwala iya ko so there is no difference so mi kombela mina wisisa vanhu va xikwembu wisiseni na so tanihileswi swi nga vula ku tlhela ku khomenta un'wana munhu waloyi hi nga ku vuleni ku swi kombeta ku ka hana issue yo vanhu va ha phusha Gagashi ku a mova hi fike hi twa ku n'wana fika khomenta la of course n'wana n'wina loyi huma xitandi n'wa pulini ma swi vutisa so a ni tivi se u ni rhuketelela yini ku endleni ni huma xitandi xa ka va mani a muti wa mani i tshama ka n'we i tika vanhu va yi vona mara thekinoloji njhani ni tshama ka hina ni tika munhu loyi a nga tshameki ka hina loyi a nga xaveki gezi a nga xaveki nchumu mara ni tshama ka hina ivi munhu loyi a nga le ka voho a nga ka voho ka ngoveni ivi a twa ku vava sorry va ka ngoveni munhu a ni susa se ni ya kwihi a ni swi tiva ni huma xitandi munhu a ri na le ka voho a ri na maxaka a ri na ivi a consideraka ku mina ni fanele ni sukela mi family ya mina ni ya tshama loko khoma swi tiya hi nga va noyi so in terms of side ra Gagashi a swi tiva loko ku ri a nga ri kona room ya yena yi va yi ri empty so kwala leswi loko i va a nga na pressure yo va a ku a nga suka so loko ze ku va na pressure it means loko se kuma loko se sukini ku va kha u khupheya van'wana vanhu so ivi khi swi vona kwalani ku se ku va ku ri ku tikini
ma vona mhaka hambi i swi vona ku a wu spend nkarhi hala kaya mara loko se u vona loko se i vuya still i fika i movha van'wana se swi va kha swi komba ku heyi a swa ha ri ku balanseni ma vona mhaka leyi ya so of course hi ta hi tlhela ka mhaka ya Dr. Malaki ne already video a hi endleni previously ni ta vekela a link on top comment laha of course a va ri busy na mabevana mi ve mi confirma mi ku i mabevana lava a va ri na vona laha ya however hi ti 18 ta June again Shigaza Forward of course i fika a posta this post na yena a n'wi khensa swinene ku na yena loko a kha posta swilo kha ku nga ti-challenge i exposeni ngwenya ka vanhu like yi kuma exposure yi ze yi kota ku kuma ku pfuniwa hambi swi nga va swi divert nyana swa kona at least yi ta humesa the tracks it's fine yeah so fika hi vona fika tsala ku vona ke 5 July 2024 mbilu ya mina accompanied by other 4 tracks yi ku Shigaza Forward as you can see so as it turns out ku nge vi ku ri track yin'we ntsena ne so ku ta ku na track liya mbilu ya mina and the other 4 tracks which means ku ta ku ri 5 tracks ngwenya lava ta va ri karhi va hi humesela 5 tracks which means it's an EP so nga vula tani ku mhaka kahle swinene no hi congratulate ngwenya a impela u swi tiku laki ri tihi kwini a wu swi tiku laki ri tihi kwini swi ve kahle swa wena swi ve kahle hi nga yi congratulate ku swi kahle and then 5 July mi ma guys mi ri karhi mi langutise hi leswo sweswi a ni lava ku vulavula na vatswari especially vatswari va Machangani mani vatswari va Machangani u nga ku something is wrong munhu u ta nyiketa n'wana vito a ku agreement he vanna agreement appreciate thanks I don't know what ku na mun'wanyani va ku i thanksgiving mun'wanyani va lo yowe kasi kahle loko mi nyiketa vanhu a vana va n'wina mavito mu va na mihleketa yini if you want names i kombeleni hina hi ta mi nyika mavito hi mu plaga at least with normal names mara agreement appreciate remembrance hawa vulavula na vatswari va n'wina phela I'm serious and some of these names are in the ID remembrance sure loko se ni ya nghena ka ti-comments a ni fika ni kuma ku hayi suke kusuka loko ni ya nghena ka ti-comments fika ni kuma ku heyi ku tlhe ku na vanhu vo fana vo as manganyi yi nga kombisa kwalano vo fana vo hard rock as we can see va cry va crown va bring as we can see kwalano ya hansi vo Monday vo believe kahle se ri toloveni na rito ra ku lala ntiyiso like hi twa se swi nga zi swa ha vula nchumu okay okay someone okay let's go down vo evidence as you can see mara se hi twa swi ri normal ku lala ntiyiso vo regret as you can see vo my lord ku na my lord real is that real vo Friday na vo Sunday Sunday I think it exists no ri sure about Friday na vo ride ni nga believe very some are called this year and this mean really okay okay we vo represent va tiva valava hinde ni vona ha vo goodwill se hi tolovele vo advocate mo se mavito lama yo tolovela mara loko se munhu a fika a ta swi hlaya kahle wa swi vona ku heyi ku va ku ri ku tekeni vo kiss moment i kona kiss moment guys ku le ku tekeni refuse ku le ku tekeni yena nansi hi vona ku very aquarium aquarium I think i denga le ku store some animals and stuff like that as I'm check I want to go in aquarium I think i denga glass liya ngoma ku tirhisiwa as a display and stuff like that yona mara swi va swi fike njhani mara va ziva ku aquarium mara ya i denga ya display guys yi display various animals swa depend na tixaka wun'wana ma kuma ku ri aquarium dikulu ku fana as you can see leswi ya hi swo aquarium okay yi nda ya hansi true love yi le ku repeateni van'wana ku na password na message password ku na rito rin'wana ri tsundzukaka ra n'wana mani ha dyondza yena a va ku i die hard imagine ku ri vito ra munhu vito a ri ni stress a ni tivi ku mutswari wa kona a londzisa ku yini
Hayi oh agree like I'm offended, okay. Leyi matsarini yi hlela ku tsala vo action, correct. Reflex, realizing, attention, affectionate, respect, never mind. Remember decide ya lama ya na appreciate vele ku repeating as we can see kwalana ai chicken ni vona ku nga ku na another delicious ku na munhu va ngo i delicious hopefully na yena i va ri delicious dishonest ku ndleka yini kwala ku ndleka yini ka dlaya hi mavito mani va love nature true man na suggest okay a hi voneni ku nga ka ha ri na van'wani vo hlekisanyana mavito ya kona la hi vona don't be silly mina I know someone by the name Don't Be Silly. Really ni komba ku search vito leri guys ka Facebook ni vona ku na munhu va ngo i Don't Be Silly na a hi yini ni vo a swi le ku ni tikeleni ku va ni kuma the exact person va ngo i Don't Be Silly because la loko hi khe hi cheka hi kuma ku wun'we ntsena ku nga tsala ku Don't Be Silly like this one laha swi ti komba ku ri vito ra munhu ku la ntiyisi loko u tsala ku Don't Be Silly ntsena and swi komba a ri mu-India so ku hava ku nga ku ri the real name letin'wana mo swo mixiwa ku kha ku tsala na Don't Be Silly mara vito ku ri karhi ku swi mixiwa na vito ra real so I don't think Don't Be Silly it's a real name maybe vo joka if ma n'wi tiva swa straight guys mi nga tsala but ku hi la loko ni searchela I'm not finding any person called Don't Be Silly. Okay se hi ya hansi Bushbuckridge ku na munhu va ngo Bushbuckridge hi fike njhani la okay I think swa ha hetisi va astonish as you can see kwalano Atlasia hayi hi leswo